थमजरे ISTV न्यूज़ बैंक ताबरु पुनोपो तरामनोक्सरी हुजाहामदा ngasi muru box lobisi मिशन स्कूल मरी दा मिंग सनबि वाफम लेखाई तादबदगी महिरु क्या सही मांगबा याबगी फिबमदा लेरे हौजी पाउ सनरो पिजरे मिशन स्कूल मरी दा मिंग सनबि वाफम लेखाई तादबदगी महिरु क्या सही मांगबा याबगी फिबमदा लेरे सरकार नसु लेरि फिबम मसिदा मियंग अमता संगदना लेरि हिरमसिदा रिपोर्ट मा मणिपुर मिशन स्कूल MJ एवेन्यू निर्मलावास स्कूल संगाईप्रौद लिटिल फ्लावर स्कूल लुक्राम लेरक सेंट जोसेफ स्कूल कांचीपुर कैथोलिक स्कूल हंदक क्लास 1 की मिंग सन्नबगी वाफम लेखाई तादबदगी महिरोई क्या सही मांगबा याबगी फिबम लेरे स्कूल क्लास 1 मिंग सन्नबगी रिटर्न टेस्ट पांथोकनी हाइना स्कूल अथॉरिटी खंगलकपदगी महिरोई क्या की ममा मपासिंगना इंटरनेट की खुथांगदा मसा मसा की अपाम स्कूल सिंगी एंट्रांस टेस्ट यावन्नबगीदमक्ता फॉर्म डाउनलोड तौदुना सेम साबा लोइदुना ngasi फावबा स्कूल अथॉरिटी न लौरकपा फिरेप नाइदुना लेरी स्कूल मरी असिदा मसा सिंगुमिंग चन्नबगीदमक्ता सेल चंगना तोंगानबा प्राइवेट ट्यूशन फावबा थादुना होनबा ममा मपा क्या याउरी मचाबो अपामबगी मतुंगिना स्कूल मरी असिगी मनुंगदा अमदा सोइदना मिंग चनगनी हाइबगी चपचाबा थाजब लैबा ममा मपा क्यादी मचा सिंगना हाना तमखिबा स्कूल अदुदगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट याउना मरी लेनबा चे सांगसिंग लौथोक नरुरे अमरोंदा मिशन स्कूल मरी असिगी अतोपा अतै क्लास सिंगी सेशन हौख्रबसु क्लास 1 दा मिंग चनबगी वाफम असि तुमिना लैसिनखिबदगी ममा मपा क्याना मचा सिंगु मिंग चनबा फंगदबदगी सही मांगदरा हाइबगी मिपाइबा पोंगनरे मचा सिंगना हाना तमलंबा स्कूल सिंग अमदी अतै अतोप स्कूल सिंगदा मिंग चनगदबा अदुसु स्कूल सिंग सेशन हौखिबना मिंग चनबा फंगनद्रे ममा मपा क्याना ISTV न्यूज़ दा फोंगदोरकपदा पालिबा सरकार असिगी वांगांगलोय एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंद्रो अमदी महिरोई की लुप क्याना हाइरबे स्कूल मरी असिदा क्लास 1 दा मिंग चनबदा एंट्रांस टेस्ट तौबा यारोय हाइबा वाफम फोंगदोकपा लैखरबसु स्कूल अथॉरिटी ना वाफम सिंग असिगी मतांगदा करी फिरेप लौरिबगे हाइबा चपचाबा खंगनबा लैत्रे मणिपुर क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबनी हाइदुना सरकार अमदी महिरोई की संस्थान क्या याउना लुप क्या होनरबसु मणिपुर लेरिबा मिशन स्कूल सिंगी मरक्ता हेन फवनी हाइना थाजनरिबा स्कूल मरी असिदा महिरोई सिंग क्लास 1 द मिंग चनबगी मतांगदा हौजिक फावबा चरक चहिंग नाइबा मोंग द लेरिबा फिबम असिददी मियामगी खलगा थबक अमता पाइखलकपा उद्री हाइना नुंगाइतबा फोंदोंनरगली अमरोमदा ISTV न्यूज़ न फंगबा पाउगी मतुंगिना हाइरबे स्कूल मरी असिना लोटरी तौदुना क्लास 1 द मिंग चनबगी थबक पांगथोकनबा सेम सादुना लैरुरे हाइरी अदुबो तोगान तोगान संस्थान क्या मसा मसा की संस्थान सिंग अदुगी कोतादा मिंग चनगदबनी हाइना प्रेशर लाकपदगी स्कूल अथॉरिटी न यानिंगदबदगी क्लास 1 द मिंग चनबगी थबगसी पांगथोक्तना लैबनी हाइरी फिबम सिदा मणिपुर सरकार न अथुब मतमदा मित्यंग चंगदुना महिरोई सिंगु स्कूल मरी असिदा क्लास 1 द मिंग चनब याहन्नब थबक पाइखत हनिंगे हाइनसु माइकई क्यादगी फोंदोंनरगली ISTV न्यूज़ गिदमक आइखोगी पाउमी सना जावबा अमरी माइकल जेटकलोइना पाउदमजरिब सुनील कुमार ISTV न्यूज़ इम्फाल केरला सतरीब कुंट्रा मंगा सुब नेशनल गेम्स तंगसी ट्रायथलॉन्स मिक्स टीम दा मणिपुर सनागी मेडल लौख्रे टीम अदुदा यावरिबा म्युई सिंगदे एन महेश NJ निंगथेंबी अमदी CH रानीनी एलापरादा पांगथोखिबा कैनोइंग एंड क्याकिंग गे मीटर लिसिंग अमगे C2 गे मेंस डबल्स दा मणिपुर गे ओराखे समरी सुनील गे जुरा अमदी मीटर लिसिंग अमगे C1 गे नुपी गे इंडिविजुअल दा TH इंदिराना ब्रोंज मेडल अममम फंखरे लोइनना कोची दा सथरिबा फेंसिंग मसाना दा मणिपुर गे W रोजी अमदी जैंता फाइनल चंखरे टूरिज्म डिपार्टमेंट की मियंग मखादा MDS न संगाई फेस्टिवल ममांगदा वांखै निंगथेम पुरखी मपाल अमदी मसी अकोइबदा मई थांदुना पाइखतखिबा थबक अदुबो लमदमदोंग मियामना थागतपा फोंदोनरलै हिरमसिदा रिपोर्ट अमा पुवारी का सागोन अदुना लागलबा निंगथेम पुखरी ngasiदी lamdam asigi miyamgi khanaba midyangfam ama oiri Manipur Development Society na work agency oiduna sangai festival gi mangoina Manipur ahanba oina mapandagi loba polam sing season aduna mai ngalhanba asina ningdem pukribu midafam ama oibada achoba thodang lori ngasi ISTV akhanaba team amana hakthengna yengsiluba matamda ningdem pukri gi akoiba amasung andro parking fawba da lairiba lambi asigi nak yetta Solar Street Lamp Marangka Yungduna Labor Technology MDS की माइकई दी फोंदो रखिबदा हौजिक सिजनरीबा सिस्टम असि फिलिप्स किनी सोलर पैनल अमसुंग बल्ब असिना जर्मन की कंपनी अमदगी लौबनी सिजनरीबा बैटरी असि सही मंगागी वारंटी लैबगा लोइनना सही कुंत्रा हेना मफुंग फान सिजनबा याबगी थाजबा अदुसु लै लोइनना
Bulb asi ki wat kun gani pani masina maram oiduna mai he nangal handuna miyam da khudong chaba kaya amasu piri ningtem pukri gi akoi bada leriba miwai singna phongdor ki bada mai mambana maram oiduna mamang da thoklamba thokdo wathok kaya ngasi di mai ngan bana maram oiduna masing yamna hanthaba ngamle maram asina MDS na lamdam asigi mai phangdaba mafam singda project asi paikhat pagi tangai fadaba lei haina phungdungna rakhi mafam kuding makta sumai nungai sumai na mafam kuding makta su kwa loi nungai han basi loi mo pami mi am khaktagi na tara mayam pura mapun boy na kwa Maharaja Garvaniwas Memorial Club ki secretary Maibam Gunado na ISTV da phongdor kibada project asing asidi mai pakpa haiba adu oire masi mai pakna miyam da kudong saba asi phanghanna bo hona bada MDS ki director ningthemba na lusing ba kangbun matam sana hakthengna na yengsin bana maram oiduna ngasi mai pakpani haina phongdor ki amamba isi mangto ba phobam tadi oito ko sagi phata hoti adigi katukan to mayam da mangan se phangaga di ngok san ninga so dei mi sang to sin ninga sum mangan angan phom da di mi phong u ne na tong na de ko ada dum bai diam phare tare ngan do ja tegi mayam ahlaman ape walking chatok cha sin do si dong kana Cameraman Jiban Konsam Goloina Pagdam Zeriba Michael Jitjumnam ISTV News Imphal Masagi saktak se yaudaba nan Manipuri mangase Imphal gi serau singda lerambadagi thangmai bandal leiba Naro Leisem Club na police station nakre Naro Leisem Club ke president L Pratap na saktak se ama fabu yaudaba nan Manipuri si serau singda nawenini gi mamangdi leiba thengnarakpadagi mapu phaduna police station nakibani mapali sangla diba mitop sing Manipur sarkar na section na yengsin haningi haina phongdorole Ideal Club Waito na sinduna handa class 10 amadi 12 target ba maidoi singbo pukning thawat pagi thoromama club hasige sanglal da pangthokra hari tawramadu da khundra from jila president member TS Angobi Waiton gram panchayat ke pradhan ke Kulchandra yauna mioi kyana sarugaki taronga mari lenena parikha target ba maidoi nephumari da asamba khurol porpidon pukning thawat ki hari Haukiba February tang mga da ukul district ke manungsen ba kasong khunta ki lambida bom pokayanduna miyoy ama laikhidaba madi ama son kiba thongbu yaning do phongdoktuna miyam na santigi rally ama satlingai da atopa bom ama muk thamlamle thawdo si ngarang Laimasen Singsang Women's Union sinduna namba sidage haurga kasom khuntak phawba miyamgi rally ma satba thengnar khibani rally edu da tongan tongan ba khulka ge miyoy lising amarom na surga khi rally edu da misam gi punsi ngak senbiu maram chadana misam da akiba piganu aikoi santi pami haiba kholaw ken lawkhi khongsa duna kasom khuntak phawba satlaga mafamadu da miyamgi oiba mipam amasu pang thokhi bom pokhai duna misam hatpagi mayok to rally satlingai da atopa bom ama amuk leirambagi matang da miyamna pendwa phum ka Social activists paiso kaisingna ngangkhoi mapa oiba khul kaya asigi mioi kya gi punsida akiba pohanba thodo asi matung to bigno haiki Women Union gi chairperson ke Simraila na thodo asi karamba kangbuna thuan bano thidokpa pami thodo asi gi matangda local MLA da paupi na bahona bada phone paide lakpasu lakpide tambak tadi asi gumba si thokpada satuna yengsilli mating su pangi adubo mafam sidadi kanamata laktabasi nuaite haiki Jingmi tammi khai di hai ado tampak tadi kari kumba incident ama thokpaganda pungkhai yodaduna incident leiba mafam duda chatlaga yengi mokhaida mateng pi mokhaida awa anang bi yengbi ado aina phone mari nga tawraso thangbi de aduga bangbi ba lako hairaso phat lakpa yade hai tampak tadi phat chatle ado jingda di kari chatpa yadabra jingmi di mi natabra Bom pokai bada lekhidraba miyo edugi loina bina phongdorokpada maki mapuroi bana nongmagi suraga phanglakpa aduna emu manung puri bani maramasina angang singi yenglaga hingnabugi lambi ama sinbi ba pami loina na thong adu kanana tawbuno haibadu khangan biru haike Omraga chaba minate masagi humang manna tanjaraga chaba hingba imu thakpa poi amani duna si mabo nuai taba ari kumba lega so warning piraga makoina haining madu haibiraga fajana tawbirati nuaigani duna si athokta matamda kari maram gino maonda sum tawbasi haibasi kana kumba sangstan phattabana tawbibra haibadu athokba matamda thokpiyu si pami aidi Kasong khunta ki lambida ngarang rally sapida bom ama leramba thengnakiba adu ngasi nongalakpada bom adu leramdre hari Numit mangani sathagadaba science journalism writings for NE State ki regional workshop mangase Manipur University ke Anthropology Department haukre Manipur Science and Technology Council Imphal na Manipur University ke Anthropology Department ka punna sinba workshop haudobugi thoramda Manipur University ke Vice Chancellor Professor SNK Sharma
प्रसार भारती के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मनोज कुमार पटायरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी के एस रघुमनी मास्टर के डायरेक्टर सुरेंद्रनाथ एंथ्रोपोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एस जीवन कुमार मरुइब म्यूई सिंगना सरुआखी तोहान तोहान बा स्टेट की म्यूई कुंट्रा हुंदोइना सरुक यारिबा वर्कशॉप असिदा मपाल की रिसोर्स पर्सन तरेट वा ngangadori wa ngangkibisena phongdonakibada hauziki matamda science haibasi yamna maruiba am oirakle asingmu workshop ama pangthokpa sina miyamda hena kana piba ngamlagani haiba wafamching phongdonaki vice chancellor professor SNK Sarmana saukhatpagi matungina science and technology gi lamda and miyang thamduna miyamda khangana ba hotna ba haibasi yamna tangai fade science ki lamda aibasing masing yamna lehna ba honasi haike we have seen and everyone sitting at their home now able to see what is happening, change in the planet, about communication, about the environment, about climate change, about the human development, about the development in science, technology, impact on the communication, medical science as well. Loisalak pramuru bapau amukana pijri mission school mari da ming sana wi wafam laikhai ta da badagi mahiru kya sahi mang ba yabagi fibam da laire How's it has to be in the ball, but I'm losing it. I'm not